Mbi 1800 punonjës shëndetësor po padisin spitale shtetërore dhe institucionet publike shëndetësore ku janë të punësuar, duke kërkuar pagesën e më shumë se 2 milion eurove për shtesa të papaguara në paga si puna jashtë orarit, puna e natës, puna me ndërime, puna të dielave dhe gjatë festave shtetërore. Pretpostavам дека бројката е поголема, бидејќи ова е заснована на анкета на Фондот за здравствено осигурање со јавното здравство. Што значи да меѓу 10 и 20% од вработените водат судски спорови. Најголем број од 70% од судските спорови се во 10 установи и тие се во оваа категорија на општи болници. Најмногу по број има 317 судски спорови општата болница Куманово. Најголем финансиски ефект би имала клиничката болница Битола, а вкупно проценетот ефект на судските спорови прелиминарен е над 2 милиони. Klekovski u bëri thirrje drejtorëve që të zbatojnë të drejtat nga ligjet dhe marrëveshjet kolektive aty ku ato janë të justifikuara, të qasen në marrëveshje për të shmangur shpenzimet ligjore dhe gjyqësore. Истовремено ги повикуваме здравствените работници. Посебно каде што има ниска ефикасност во установите да се откажат од судските спорови, бидејќи имаме парадокс да имаме во истите установи највисоко ниво на додатоци и најголем број на тужби, бидејќи така директно влијаат на одржливоста на нивните сопствени установи. Drejtori Klekovski njoftoi se po punojnë së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë dhe sindikatën për të hequr të gjitha paqartësitë në zbatimin e ligjit dhe marrëveshjeve kolektive që i lejojnë një grupi me përvojë ekspertësh, juristësh dhe një sindikate të pavarur të gjejnë zona gri në interpretimin e ligjeve dhe marrëveshjeve kolektive.